ufisa beyivisha Nkosi yami. Endzabeni ya Mark 2 verse 27 and 28. Marko 2 Marko 2 verse 27 and 28. Lo munye angivulele Matthew 12 verse 12 to 14. Matthew 12 verse 12 to 14. Bese sigcina ngaKolose abazalwane number 2 verse 16 to 23. Angathi uthi lo addressa kahle abazalwane. The way never home. Amen. Asifunze masitholile. Marko 2:27 and 28. Marko 2 verse 27. Jesu waqhubeka wathi kubo, iSabatha lamiselwa kuphumuta abantu. Bantu abamiselanga kugciladwa iSabatha. Ngakho ke indvodzana yemuntu iNkosi ngisho neyalo iSabatha. Ngathi nawe uyakudida sesi. Mina inkinga ngiphethe sisu. Ukhona phethele sisu mfasabani. Wayesethi kubo, ya, iSabatha lenzelwe umuntu. ya, Umuntu akenzelwanga iSabatha. Ngokunjalo indodana yomuntu iyiNkosi neyeSabatha. ukhona lelo kucacako no. Yes. Nami ukhona lelo ngako but nangifunza ngako ngoba ngifundwa ngamoya. Hallelujah. Lithi wayesethi kubo iSabatha lenzelwa umuntu akenzelwa iSabatha. Ngokunjalo indodana yomuntu iyiNkosi yeSabatha. Amen. Asibuke Matthew 12 verse number 12 to 14. Matthew 12 verse 12. Yes. Phoke umuntu ubaluleke kakhulu kangakanani kunemvu. Ngakho ke kuvunyelwe kwenta lokuhle ngeSabatha. Yeah. Ngakho wase uthi lendvodza yelona sandla sakho yaselula saphila njengalesi lesi. Bafarisi basuka lapho baphuma bayakwakha isu lekumbulala. Verse number 14. Ukhuluma lamagama phana ukuthi wayeselula kunemagama la ngishaqala u13 lethi wayeseselula sasinda saba njengesinye. Glory to wonderful God. Base bephuma abafarisi benza isigungu ngaye. Baphuma benza isigungu ngaye ngaphandle. Hallelujah. Benza isigungu ngaye sekufuna kumenta njani bazalwane? Umbulala. Bafuna kumbhubhisa. Ngicela sifunde encwadini yabaseKolose. Encwadini yabaseKolose. Chapter 16. We're from verse 16 years. Kolose chapter 2 verse 16. Yes. Ngakho ke akubethe umuntu lonilahla ngekudla nangekunatha noma ngemikhosi nangekwetfasa kwenyanga noma ngemasabatha. Lokho bekusitfundi nje saloku bekuda. Lokhu ngikosibili nguloku kuKristu. Akubethe umuntu lonilahla ngelikala athandza kudenda lothobile. Akhona igilosi alibele ngemibono yakhe. Athi khukhumeta ngelide engqondweni yakhe. Lowo sewuyekele kusima kuKristu loyinhloko. Lokusitwa ngaye umtimba wonke. Uhlanganiswe ngemalunga nemisipha. Ukhule ngekukhula kwaNkulunkulu. From 16 to 23. Nangabe nafa kanye naKristu nakhululwa imfundzisweni temimoya yemvelo emkhatsini
Nentiwa yini ukuthi niphile kungathi nisebantu baseveni? Nititfobelani timfundiso tekuthi ungakuphathi lokhu, ungakuva ngelimi lokwakho, ungakuthinzi lokwakho. Konke lokhu kusho tintfo letiphelako natisetjentiswa yimiyalo yetimfundiso tebantfu nje. Tibonakala ngathi tinekuhlakanipha, tineminako yetinkholo tabo, tinekutitfoba mbumbulo nekuhlupha umtimba. Kepha tinte lusito maqondzana nekutitsiba etikhanukweni tenyama. Angalayina lapho. Amen. Hallelujah. Lithi iBhayibheli ezinegama lokuhlakanipha kambe ngokuzikhethela inkonzo nangokuzithoba nangokuhlupha umzimba. Akusizi lutho maqondana nokuzithiba kwenyama. Cela liphindze ngeSiswati. Verse 23. Yeah. Tibonakala ngathi tinekuhlakanipha, tineminako yetinkholo tabo, nekutitfoba mbumbulo, nekuhlupha umtimba. Yes. Kepha tinte lusito maqondzana nekutitsiba etikhanukweni tenyama. Atisiti ekutitsibeni etikhanukweni tani. Hallelujah. Asivale nemehlo bazalwane. Sibonga ilizwi laNkulunkulu. Siyalibonga baba wethu liphefumulele nguwe. Linemandla liphilile. Selekelele Nkosi nasemini yanamhla. Egameni lika Jesu linamathelisa njengembewu yakho lenemandla litawuqhuma impilo ithele. Ngamandla Jesu Kristu iNkosi. Amen. Bazalwane. Hey. Sabayini ngastructure kakhulu manje. Amen. Yedinga structure kakhulu. Kwangena lokhu engqondweni yami kwaphuma, kwangena lokhu kwaphuma, kwangena lokhu kwaphuma. Nginesimemetelo bazalwane sekwekuthi Isaiah makaprofeta wathi thina siphiwe umfana sinikwe indvodzana. Angithi? Amen. iBhayibheli lathi umbuso wonke utaba semahlombe. Amen. Hallelujah. Kwamenyetwa lesiprofeto bazalwane. Samenyetelwa lesiprofeto kukhona konke kusita labanye bangasitakali. Asati-ke kuthi bangakhile bekade bayilandzela imigomo yaNkulunkulu labafa bangakayifezanga ngaleto tikhathi. Ngiyavakala. Ngoba iBhayibheli kunento lelistate kahle kamhlophe kwekuthi livangeli akuyonintfo yanamuhla. Amen. But namuhla bazalwane livangeli lifikela unyushwa ngalo kwekuthi lingemandla. Hallelujah. Kulivangeli lenemandla ngoba kulivangeli lembuso waNkulunkulu. Kanti indzaba bazalwane yokukholwa iqhamuka ku-Old Testament la bekade kulelibandla la Israyeli laNkulunkulu lebekade linetindlela bazalwane talo njengelibandla laNkulunkulu lokukhonda. Namuhla nethukile nangibathe ngiyaphenya engqondweni yami kwanamathela lenzaba yeSabatha kanetiyetinto bazalwane lengathandi ngimane ngitekhulume nje uNkulunkulu angateke ngidulanga kahle ngoba kumele into embuleke kahle ukuze libandla live kahle kuthi uNkulunkulu uthini ngoba kude bazalwane lokusevini laNkulunkulu lokukakendelwa libandla kude lokumele kukhethwe. Amen. Kumele kudliwe konke. Lapha sabone sithola ingqabano phakathi kwebaKristu naKristu ngendlela yokukhonda uNkulunkulu. Kumiswe iSabatha. Uma sinikhumbula silandzela kahle iSabatha kukhulunyiwe ngalo kakhulu kwekuthi liSabatha kwakulilanga
nekuphumula kwaNkulunkulu etintweni tonke. Vula chapter number 4 maHebheru verse 9 and 10. Hallelujah. IBhayibheli lithi kwaba lusuku lolumiswa lwamisele emakholo. Amen. Amen. Jesu Kristu. Lwamiswa kwathiwa umuntu ngalolusuku lolo angathinti lutho. Lwamiswa onke emakholwa ngaleso sikhathi akwenda konke kodwa afokasa osukwini lweSabatha. Uma sifika osukwini lweSabatha, iBhayibheli lithi siyaphumula. Usuku esingcwele sakho asethi lutho ngalo. Even nembongolo yethu ayisebenzi. Letimoto tethu mkhuleni ngesuku leSabatha atisebenza tenti lutho. Kunakwa losuku kuhlaba ndzawonye kungweliswe losuku. Leyo yindlela emakholwa lebekatsaphila yona. Uma ke kutholakala ukholwa ngosuku leSabatha seliyongwaba sitoko salo. Emakholwa bekasukuma bengetinye wathi lo ufanele kufa nekufa ngoba kahloniphanga lusuku lesikholwa ngilo. Amen. Hallelujah. Engqondweni ke yami ngithi kwakulula kukholwa kwami. Amen. Amen. Ngoba bona kushuko ukuthi kukholwa kwabo bekuthi kungaba iSunday. Njengoba namhla kuyiSunday bathi usuku lokuqala evikini. Bende noma ngabe yini. Amen. Bende noma ngabe yini. Ngoba ingqondo yabo ibuke lusuku lweSabatha. Bekulanga le7 lokuthiwa ngumgqibelo. Bekusho ukuthi bebangadlwengula abathwana ngalesithathu bantshontshe bantu bende noma ngabe bathembe usuku. Oh Jesus, ukuthi masifika osukwini leSabatha we will be free. Jesus. So wangathi bebanikeza ibandla i-allowance yokwenza konke kuphela lufocuse osukwini leSabatha. Hallelujah. Baba ngeke babendele ukuphumula bamtholele imigilingwane kuwo onke lamalanga. Bebangeke babe nenkinga. Kodwa babeyoba nenkinga uma imigilingwane yakhe bengatawuyena awelele nasesukwini lwangumgqibelo lweSabatha solaqhube bokuma yonke basalane abapriest bahlangane bathuthume. That is why la kulama verse number 2 uma ufunda indaba yaMateyu verse number 12 le number 14 lithi Jesu sekaphilise nani umuntu obekade egula lithi wamthole egula eshumayela wakubona sekagula isikhathi eside shwaphele lithi wente kuye. Hallelujah. Wafike wathi akalula isandla sakhe lebekade shwaphele uma selula saluleka safana nalesi lesiphila. Saluleka safana nalesi lesiphila. Lesandla sakhe leshwaphele saluleka safana nalesi lesiphila. Lithi ilizwi leNkosi base bayabuthana baphumela ngaphandle base bayobamba umhlangano kuthi into kaJesu yinhle kodwa inkinga yayo ilwa nenjabulo yethu. Because noma singona kangakanani masifike elangeni leSabatha uya free. Lithi base baqaba
emacebo kokuthi bangambulala kanjani. Why bafuna ukumbulala bazalwane? Uphambanise indlela labaphila ngayo. Funda ke le verse. Hebrew 4:9-10. Hebrew 4 verse 9 and 10. Yeah. Ngakho-ke kuphumula kwesabatha kusabasalele bantu baNkulunkulu. Yeah. Ngobe lowo longene ekuphumuleni kwaNkulunkulu naye uphumula emsebenzini yakhe njengoba naNkulunkulu aphumula kuyakhe. Amen. Shoza na. Let's 4:9-10. Good. Hebrew. Angifundzele bazalwane sengifikile. Verse number 9. Lithi ngakho kubasalele abantu bakaNkulunkulu ukuphumula kwesabatha. Ngokuba ongenile ekuphumuleni kwakhe yena uphumula emisebenzini yakhe njengoNkulunkulu kweyakhe. You know church. Sikhathi sincane kakhulu. Amen. Bathi ngiyamncane uNkulunkulu ukuthi angivetele lento langivetele yona. Ukuze na uphuma la u-understand. Ayibonga iNkosi. Because kunempiko kahle kahle uNkulunkulu la unamathesi esithweni yami lokufuna ukudilivele ibandla andubese hlukana. Uthi Paula la ibandla likaNkulunkulu sikhuluma ngeNew Testament angithi. Uthi ibandla likaNkulunkulu ulisilele. Amen. Noma kuswelekile kulo kwekuthi lingene ekuphumuleni kwesabatha layo. Lokusiniketa sithombe sokubuka lisabatha ngendlela nengafani nebandla lakuqala. Alikho wrong iSabatha. iSabatha li right, but the problem is understanding your soul lweSabatha. Yiko Paul athi ibandla lanamhlanje liyasilela kungena osukwini wayebasabatha. Uma lisilela ukungena Holy Spirit, ibandla lifika kuKristu lisuke lifike kweLisabatha lalo. Ngoba akulona iSabatha ekholweni iSabatha lingaphumulanga ekuqalatekeni kwalo. Yiko athi Paul liyasile ngoba nathi sinelethe phasika. Hallelujah. Amati basalwa. Hallelujah. Uthi uma ibandla lingavuma kungena kuSabatha lalo linakanjani litawufike liphumule njengoNkulunkulu lokwathi makufika usuku lwakhe leSabatha wenza njani? Our problem guys asikaphumuleni kuze kwebanje noma sesikuSabatha lethu. Amen. Yona ngakuthi kuvelani bazalwane la. Lethu nje uma uvamela uyabhenana. Yakuthi uvelani la. Ngunomncane. La kuvela lokuthi aseyibandla liphaphame. Amen. Li understand. Libandla li stereotype. Ukhuluma uthini lo knowledge ngeke nje yakwazi ukuje emakhaya. Ukhuluma uthini lo? Inkonzo lekhethayo. Okay. Mamela. Sithina sithi stereotype, manje sithina sithi stereotype. Singathini igama elingabala stereotype. Ngiyayiva nje ngisho ngoba uNkulunkulu usho. Sekenzalo. Ha? Sekenzalo. Wonderful. Ngiyabonga kwamanyisi.
kufocus entweni lokho bazalwane kuqhwana kwemuntu noma kuqhwana kwebantu bantu bakhona kuphila ne-direction. Bantu bakhona kuphila ngemthethomgomo. Bantu abaphili kahle. Okay, marokho mahle. Njengoba silayo. Thina siva mnanzi khabo nasibasikade laba nje. Nasifake iduku safaka amaroko lamanzi. Siva kahle. Lento ijwayeleka kangangoba na ungathi uphuma nje la ufaka ihot yakho. Ujika lamnyango hayi ngoba ujikiswa kwenukuthi awungajwayeli wena kufaka ihot lekubashisa lokho manje mayikhuluma njani basa awujiki ngoba that is why so uma umngakho ngekhaya ngakho boyiwethu nabo Harris asela yedwa anayo ihot aphume kamereni aphume emnyango wasekhaya athi qala angaboni muntu angathi thuka sekenza lapha ngabone hot because ihot yakhe ayicontrolwa impilo yakhe kodwa my wonderful God icontrolwa in mindset yakhe i-mindset ine problem yokho umuntu ekhohliwe ku-mindset wena netiko labangaqabanga ukuthi awudenda kanti ibandla kunala lingeniswa khona usabatha lalo bese lobhalako uthi akuseyimi ophila uKristu phila amphili kuthi abantu bazothi kodwa ngiphila ngento eshicilelwe kimi. Haleluya. Yiyo lento leyenda bapristi baqabana na Jesu. Because Jesu wabonela iprogram lolonke libandla beselifakwe station. Bayibonile into. Haleluya. Bayibonile into mawufuna khona khona. Uthi ungayisetha uyisethe ithi khaka bese uyahamba ku-N4 khuluma amadumane uthi nase uyangena ngale komathulu uthi uyamali uve ishintsha uve ukuthi indzaba yabopinaro okanye amazana ifrequency yakhona isafana nefrequency yangalendaza sokuthi kuphinzume anjalo emakholwa bazana naphila kahle akabona nje tiphukuphuku newabona adlisiwe desipeleti lasenkanyeti ukuba ukuthi angathathi ukuthi ubona kaphila kahle uma kunento letawubenda basabone ukuthi baphile wangathi ba-street kulento kanento babanjiswe yona indoda elalayo nekhohlwe yona engabo kodwa balahlekele iSabatha labo lathi Pawula bamele bagende kulo bese bayaphumula kulo nometha simo silwa bhatalabo iSabatha linamandla yiko Jesu athi anikwazi yini ukuthi mina ngiyinkosi yeSabatha. Oh Jesus. Jesus. Uthi nomzana kaphalele ibandla laseKolose. Ulale ngokukhumbulako ngisadlizwe. Uthi I think ngilalo Mark. Mark wes. Una verse lithi Jesus. Bathi ba priest nabamelana na Jesu.
lithi Jesu waqansuka enhlitweni yakhe. Alinyatwa ukuthi imiqondo yabo iphumputhelisiwe. Hallelujah. Ayikho into lehlulana njengalento lokuthiwa ifreedom. Inkululeko. Hallelujah. Inkululeko bazalwane ayikho into lenkulu njengenkululeko. Uma ufuna ukubona ukuthi inkululeko inzima kangakanani, buke ema-South Africa la saphethe inkululeko yawo. Hallelujah. Kutsadosa madima kangakanani Jesus. entrende yawo. Jesus. Landzela kakhulu ukuthi iSabatha seswatini bazalwane. Hallelujah. Landzela angifonywa nakunye kwaseswatini. Ngakhokhela indaba ngathi tiyabuya la. Kunalomunye lowaphawula umalo ngangwane wathi ngiyafisa ukuthi amaswati uma funa inkululeko yabo angakopi tonke izinto letentiwa wonke lamafi. Hallelujah. Beme njengelive lelihlonipha Oh, Jesus. naleli saba uNkulunkulu. Hallelujah. Bese bayayiimplementa inkululeko yabo kodwa bangasuki endleleni labakade baphila ngayo njengamaswati. Hallelujah. Ngoba inkululeko basalwane ayive igqilitana uma ungayi-understand buke emakholwa lathi akhululwe uKristu kuthi aphila kanjani. Hallelujah. Jesus. Uzothi lokuyela phalako inkululo bagcine bayenda yaba ngemathuba enyameni yabo. Hallelujah. Ngoba inkululeko ithole matima akalungi umuntu lothi akakhululeka tikhululela but umuntu olungako nokhululwa ngemandla kaNkulunkulu bese yena akasaphili sokuyafa bese kuphila nenkululeko yaKristu. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. Oh, Jesus. Hallelujah. Jesus. Uma umbona gqoko lelithi afake iduku akakufakiswa ngoba ebandleni lakhe kwentiwa njalo. Jesus. Kodwa lemvo lephila lakuye izwi. Oh, Jesus. Izwi liyakhuluma. Hallelujah. Holy Spirit. Oh, Jesus. Ndini lento ufuna ngikhulumela kodwa ngiqala kudeda konje sengibuya eBhayibhelini ngiyasuka la. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Ngoba masawale uma siphila silabantu tingqondo tethu tishwilwe ngumthiyane watifaka la kulomena lafake kuwo awukhona ukudlulumzela. Ngikho iBhayibheli lifike langithusa langimangalisa nangifuna nagama uthi ngendlela ilukhuni ngakhona indzaba yaKristu kubantu labafuna imithetho kungako nabaningi sebavele bakhuphula emavesi lathi ekupheleni kwesikhathi bese kuyakuphela live uNkulunkulu utawuthulula umoya wakhe yonke inyama wathi labasha bethu batawuprofetha labathana babone babone imibono lalela sikhuluma indzaba yokukholo kwakho yiko today baba nemibono balele bavukele yokwentitha badlane kane badlane akuthini imibuto lekhawe ekujuju wena baphuphe bantu. Hallelujah. Oh, Jesus. Ibandla linemanwala. Glory to Jesus. Oh, Jesus. Leliphila ngalo nathi kahle mina ngithinta iSabatha lodwa ngoba kathi ngithinta into bengakuthinta nenhlambululo lapho lithi iBhayibheli umpristi wayengena kangakhi bazalwane Jesus. wayengena kangakhi nini wonke umuntu bekaphila lapho. Oh, Jesus. Bekakholwa thembe sibaya setimfutana. Bekakholwa athembe matuba lasesinulweni sakhe. Kuthi njengoba kuNovember sengilile umpristi uyeda November. Hallelujah. Kwakungacatshanga usuku lokufa. Athi kuthi next year Jesus. lesithokati lesi semfu Oh, Jesus. siyobe sesindaka. Siyabe silingana kwathana nogama. Jesus. Impilo yomuntu le. Hallelujah. Hallelujah. Phela impilo yomuntu ikhona kahle mayigcilapha. Oh, Jesus.
Ushimile bona. Jesus. Impilo yomuntu uba right mayigilana. Ungashaluma yiko ibandla linomelusi. Oh Jesus. Ngoba kufuna khutha athethe iseke konke. So manje problem asakhona ukuthetha isathi ngoba kunemali yethu lakini. Sitawuthetha nje ngoba sathatha nihamba noma ngeke ngithole iphela. Hallelujah. Yiko ngebandla lilimala. Kulimala ibandla, ngendlela abantu abanemali. Ngoba ngathi sithatha sakahle sikhathela ukuthi manje ngene abantu abanamali. Jesus. Manje bona sihlale kujame kiso kusikhaya kungenile lutho because siyahluleka ukukhuluma kubantu abanemali. Hallelujah. Jesus. Intolo mthosa linceke unemkhatha khona. Ngaba ngabambone bazalwa bakhona siphela phama phandle nayifika ikhalatini ebhethi. Ithi umfundisi uMatima. Ungalinge emandleni lakho ukhethe ikomiti libe nemndeni. Oh Jesus. Bekulunge litakujikela bandla ikakhulu laba abanemali. Hallelujah. Ngoba kulikhulu basana ukucontrol umuntu wakiphilisa. Oh Jesus. Wona mathathu ngathi kulula bayinqembu yaNkulunkulu kubekwe bandleni. Ebandleni ungabekwa njengesikhulu ubekwa njengespeaker. Hallelujah. Sekwakuthi ukhulume kusikhathi noma kungasisho. Hallelujah. Ngiko Thixo mina nabethina Timotheo watshela Paul athi ungasidelele isiphiwo lesibuku. Unento lebekwa kithi. Hallelujah. To speak the reality ye-gospel of yesiphilo. Oh Jesus. Hallelujah. Oh Jesus. Oh Jesus. Jesus. Uma ngashaya umthetho la ukuthi lasindela abazali lasondeni sonke. Soshiya umthetho la. Lingamzali bandla ngidlula manje. Oh Jesus. Umntu atinike sokuthi uthatha usakushiya ucathulo la kuye. Jesus. Bathi bayambuta ngithi uthi nje uNkulunkulu kuMoses ikhumula athi ibhadadadapho ngoba indzawo lokume kuyo njani. Angikuthi lutho futhi ningangcinela emakhati masikhona ningakude ndavele nikhumule icathulo la. Ngoba inkinga yini ngishathiswa mngole namba la. Anbuti umhlabelo uthethe konke sibuthi insapho yaNkulunkulu bathi ibandla namuhla libuthi. Hallelujah. Jesus. Abasumfu emela athi uthe uNkulunkulu sonke siwela lapho noma izwi sihlola kodwa ningashola bathi siwela la ithemba yabasangwane timiso taNkulunkulu lebikhanga nemaphuphe bathu. Hallelujah. Jesus. That's why Kolose uyakhasa Hallelujah. uthi bakhuluma into etijabulisa inyama yakho. Babeka imithetho bakhomba okwaqoqa sese iSabatha ligqokelwa so nasigqoke iSabatha sifaka bokhajana ngoba siyakhululeka Jesus. kuyakhonjwana Yeah. kunetipho lokuliwa ngakho njengokhuluma kahle sese neSabatha uthethi Oh Jesus. ayibosalo ngoba tonke letipho timiselwa emthethweni ukuze kuphakanyiswe umthetho kwendlula umenzi wemthetho. Jesus. Jesus. Hallelujah. Sine sakhuluma iBhayibheli abakhuluma eKristu ngidvosa la umuntu bakhuluma abantu Oh abakhuluma Jesus. ngitamtshela maKristu kuthi lento ayinemandla nini nabo nisaphuta timbu takuqala. Oh Jesus. Hallelujah. Beka Kristu alwe nabo egcina khuluma namagama okuthi yini lokufuna niyathi ukuthi Kristu umkhulu kuneSabatha. Hallelujah. UyiNkosi iSabatha. Uma sibhawa kuye automatically sisuke sendlulile kuSabatha lethu. Jesus. Ngoba iSabatha likwenda ukheme timvu tikope uhlale kude. Jesus. Hallelujah. Jesus. Hayi kodwa ukuthi uduke ngoba uyakhona. Oh Jesus. Uduke ngoba libanza lokhonza kulo liyaduka. Hallelujah. Nasmasesha kahle mo otro boma koketha lenzu ma hot money. Jesus. But
sonke umthetho wakamthiyane kokobhethi. Oh Jesus. Umthetho wakamthiyane ulibelela. Yabona bayibhala. Uma lela ngwenya wabuya lebhotsotho sishaya. Jesus. Hallelujah. Ukhululwa ngini. Jesus. Ngoba phakathi kwale bhotsotho kunento lengayibona kunanyalo ngoba ngibona lutho. Jesus. Ngoba uma umuntu basabana sitakala umbona ngekulemuka. Papa. Hallelujah. Umbona ukuthi ushayisile. Then lo muntu uba nesizathu sokuthi ngijika ngoba lemfo beyingamkhulu yiko ngijika. Hallelujah. But esilonke amaqhinga akhe asemsebenzini bekumbone ukuthi ubhayisi. Jesus. Ngiko thina nasihlabelela siyasihlabelela sinale thinking yokurizina kuNkulunkulu ukuthi sishombanga sithi ngomunanta ngehlupheko mina ngokubonga laphaya lapho bona kungasekho okubonga umoya ngoba stereotype usukuphelile. UNkulunkulu ayemvula lento kimi ngicabange umufa bazala ngiqale khona ushumayela. Ngicabanga abantwana bami enkosini ngilangana abadala enkosini bahamba baphelele endleleni ngoba bavuka tinto tabehlula ngoba ithule bekade ngibafake kuyo yafike yaseyabhenda basebesaba kufa straight. Hallelujah. Because a lot of people bakhona namhla bolindana ngoba bende bafati mhlatho lomfati kule thule eshintsha. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Oh Jesus. Jesus, Hallelujah. my Father, my Oh God. Jesus, Jesus. Emantombazane ethu ayakholwa namhla ngoba akanamathosa but ngidayifike emathosa kunetimo letibakhosako kuthi kukhonela omusha le-order but wafika emshadweni kunetinto lofune ngoba indlela kumele uhambe ngayo ayiyona indlela yokukhululeka. Hallelujah. My Jesus, my Jesus. Glory to Jesus. Yiko sinemasemo nemasession Oh Jesus. emacampus nema-single parent Oh Jesus. ngoba kunetinto lesilwa kodwa ikhawula Oh Jesus. uthi tinganeki. Hallelujah. Mighty warrior, ngoba ingqondo yethu ijwayele kukhona sicinzethe. Hallelujah. If you don't believe me, Oh Jesus. ungangikholwa hamba uye ku-Exodus Oh Jesus. uyothekha ibandla laka-Israyeli Hallelujah. mhla iGibhithe libeke linyawo lalo la. Oh Jesus. IBhayibheli lithi lalikhala busuku nasemini. Hallelujah. Lithi lalikhala tinkumbi temakhenya etshana bekwelatihlokotabo Hallelujah. kwakhiwa tinqaba bekhala bayothusa tinyanza bakhala babuya nato bakhala batethula bakhala bayawulala bakhala bayekhishini bayawuphaka bakhala. IBhayibheli lami lithi Jehova siwile wathi senzwile. Hallelujah. Hallelujah. That's why selfishly Oh Jesus. uthi ngizobakhona uNkulunkulu ehlama baso afika bakhulule lithi kwabatshela umyalo uthi nini nambala Oh Jesus. Oh nambala asatasa niyezwe nambala Jesus. mabehamba kuvuka izinto inkosi ithe namba Hallelujah.
wawela nabo wangqoba nabo izimvu nabonke kwavuleka lwandle kwaze kwavulela iJordani abafika ngeshaya bentiso bema Israel. What is serious issue? Ilanguage ofuna sifundise abantu abethu sika Israel. Sina uNkulunkulu okhululana. Bathi asebenzela bathi. Yaba. Joba sasifikile evela sana ngikalomni. It means very we are well protected. Ithi basebaya kusamoya. Bathi ngale. Yo, la mahlasi esihamba kulo. Masifika sithola sivele sitha. Sisikhatha sinenkosi yayo. Nasifike sivele sitha. Sisikhatha sinenkosi yayo. Kodwa wena solubhizinisi sibheke emazulwini. Sifuna yethu nathi Nkosi. Hallelujah. Abakhona abantu bukhona bangachithekeli. Uma babuka abantu bayemasothweni, bantu abangalali babe. Bantu abangalali ebusuku labakhala dipoka bafuna isotho. Bantu labakhala amadoda bafuna isotho. Bantu labakhala emsebenzini bafuna isotho. Bantu labakhala abantu bafuna isotho. Indzaba bayakhona khona labagcilateli. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Abasafika esontweni yatanasa. Oh, Jesus. Hamba mathanza nabathanza yaloko. Kude utamshela bona. Hallelujah. Ukaketi kude esontweni. Oh, Jesus. Nawuthi umuntu ujenza ngiyakutshela nanginenkinga. Oh, Jesus. Loyo wesawunenzo lebeko la kuye. Emadimoni sahleda ihloko. Oh, Jesus. Yantikhanza kajola kanatha kathumba keni kodwa emadimoni okwehluleka ahledi la. Hallelujah. Uma bonke abantu bakhuluma give answer sinakathe wathi kahle ukuthi abana makusonke yakhuluma lo mnene ngokhulume. Hallelujah. Ngoba kuyahlazisa. Oh, Jesus. Akhazisa ngoba befuna kodwa emadimoni kufanele Ah, Jesus. sithothi clear namhlanje egameni kaJesu. Hallelujah. Kuthi lesitha sethu siyamanje. Jesus. Kuthi uyithwala lethu. Elini khona phakathi. Oh, Jesus. Yebo khona. Lekho elinemandla. Oh, Jesus. Iproblem yakhe. Mithi ndawukhona masenishadile nebafana. Unowayifela kukhona ungakashadi ngeke uzikhomza. Hallelujah. Sindawukhona senisebenza nemali. Oh, Jesus. Uma uhluleka kukholwa, uhluleka kunikela nyalo, Oh, Jesus. usethi imali. Oh, Jesus. Lothola 5,000 kuyoba yini? Jesus. Siyahamba abantu usegebeni ufake emahoti. Hallelujah. Because awutanga uyipractice into lethanda umuntu. Wasuke baqala ukuthi ivangeli lalo loshumayela. Kanti siyadlula lo loshumayela kusimbheka umqalisi nemphelelisi. Hallelujah. Ukukholwa kwethu. My Jesus. Lahlasho lethu Pastor. Oh, Jesus. Yavela yethu inkulu lethu. Thina sizange sitanyelwe. Oh, Jesus. Sani lothi freedom. Wathi labangena ngamba ngena baphume bafumana izinto. Hallelujah. Wathi ngikristu ngiyisamle izinto. Oh, Jesus. Oh, Jesus. UJesu ngempela ngoba Hallelujah. iNkosi yamakhosi. Hallelujah. Umnini mandla onke. Ngumkhululi wanababoshiwe. UJesu lesikhuluma ngayo. Hallelujah. Ndoda yasekhaya. Oh, Jesus. Glory to Uthongolayo uyiNkosi yanabafile. UyiNkosi yanabaphilayo. Jesus. Sizathu wafa wabuye wavuka. Hallelujah. Yomemethela yena emini namhlanje. Hallelujah. Jesus. Oh, Jesus. Thina nakhuluma Kristu. Uthi ungabe nenkinga nomabhizinisi abathana. Hallelujah. Ha? Yabona phakathi khona. Uthi ungabe nenkinga nomuntu odlala. Ungabe nenkinga futhi nontoma. Jesus. Ukuthi bathi konke kumemezelele. Hallelujah. Umkristu Jesu Nkosi yasesizwe. Jesus. Oh Holy Spirit. Oh, Jesus. Masifika kuyasitele. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Mina ndiyalo zayo ingulu bayishiya. Oh, Jesus. Sanibona. Hallelujah. Ngithi ndiyalo zayo intawo ezeyona kufanele sebahlotile. Oh, Ingulu bayishiya. Jesus. Angeke khona mina. Akuzange ngidikele zayo ngatalelwa khona. Hallelujah. Wozalo wakho.
Jesus. Bamhlala nagogo. Seseleka ngwane soyesozini. Oh, Akusela phezulu umdoko kuyiSunday, bathi usuku leSabatha uSunday. hallelujah. Athi angapheka umdoko bese ulanza ithatha. Uyayifaka la mdokweni athi thina sikudla ubisi. Oh, Jesus. Lokulathi ngiphuma lapho, phuma. Athi akasiphaka umdoko singaphuma umsolomon losashonile manje. Sasiphakela bese sosifaka ekhathe ehlahleni nathi dlani angangiboni lamanye amakhola ngoba aqoka ukuthi njalo kulathi Hallelujah. wathi thina sikudla kulathi Oh, Jesus. Hallelujah. phuma Hallelujah. asifike mose lokuthiwa inkulumo ayidlile sine sasine professional couple nguluwe bakuvuna ukungela phezulu Jesus. bakhulele ngamatinyo bakudla bakunikile ngamatinyo uthi nguluwe siphuma lapho Jesus. oh Jesu Kristu Hallelujah. that's why phambi ungamthelele lo dlako futhi ungamthelele nalo ngahle Oh, Jesus. amanje ngosiyami bangihamba lebandla bangihamba Hallelujah. afika kuKristu ithuba Hallelujah. ngoba Jesus. inkulumo besinayidla ngoba bathi iyayihlukanisa isele nafunda amalevele iyayihlukanisa isele kodwa ayihlwabuli Oh, Jesus. bathi wasathi hayi le madimoni angena no Hallelujah. sasibambe kusele ngasehlwabuli Jesus. umbona ngemila namhla sokangidli nkulumo Hallelujah. Jesus. Oh, Jesus. kodwa abantu abangebathemele Hallelujah. Jesus. ngoba yinto letisto lebekwe kini Hallelujah. uma into lebekwe kini ithi kimi cha Jesus. angithi ngiyena Yeah. ngoba impilo yami incike ekulaleleni Jesus. uma ngabe ngisawela amakhathu ngihambe njengawe kuzobengila ungathi uyangivuka kwasengiphasini Oh, Jesus. Hallelujah. then uthi kodwa comment understand bazalwane uyabona inkosi mayikhuluma nawe yokulawula lalela kahle Oh, Jesus. ungabi stereotype ngoba la stereotype uphila njengemkwesabantu Oh, Jesus. bayayigcina iSabatha but akavimbele kuhlobonene nasengwadleni bangwadla abanabo baphumule umsathadeni wow Jesus. Falabule sekamfanele sibathi sifundise ukutolungisa leli kholwa leli selijole nalo Hallelujah. Nobula mthembela akasikhuluma Sabatha umuntu ubone njani no akahloniphi lo yakodwa uhlonipha iSabatha Hallelujah. Jesus. that's why nangibe naye iSabatha but entawula nayo ukuthi Hallelujah. uyamazi lo khazimlanga Oh, Jesus. bese simahlathi ukhazimlanga bongweni uyamazi ngoba abantu ufuna balethe kubi Jesus. wangathi ungafika emasontweni babanjwa ngemikhono kamoya abantu bakhishwe emasontweni bafakwa kuJesu bakhishwe emasontweni bafakwa kuJesu bathi bebasuka kuJesu sebayedlelweni na ngoba siyadla siyadla Hallelujah. Jesus. siyadla yafisa basebenza sisemthandazweni uthandaze ukuthi umoya wakhe umkhulu haleluya uthandaze ukuthi uma lokuyelele badibona kubukisana sicephe sendoda yeshewule phambi kwakho Jesus. tibuke ukuthi kumele sicawu lesi sizosebenile sicawu Oh, lesi Jesus. ngoba bomebisho wathi kanti wena uyoba umkhulu kodini ufuna uphuma kungelela abanye phela kuyashintshwana ukuthi ivele voti Jesus. Jesus. Yebo nje bakathemba le ngivile bathi mina ngibona apha efasitele nangapha ngaphandle hey bengibisi ngikhansela lapha Hallelujah. ibandla laNkulunkulu kune-disorder Hallelujah. sonke le incebo simbamba uma simbamba sifuna amabhande nithi futhi kuleyo offer ukuthi bacabanga ukuthi mina ngiholi na Hallelujah. bathi mfundisi kube ebandleni ibandla lijikile lakhe alo ba-athe ebandleni lakhe yalo i-constitution yelekelela uyawulawuleka ngani Oh, Jesus. ngoba isamo linye uKristu Oh, Jesu Jesus. ngiyanqena bazalwane Hallelujah. noma
Akasoze wangithela kubi la ngaphansi kuyashisa la ngaphansi injabula ikho bantu bahlangana ngentolo njengehlinza fuku la ngaphansi kuyanuka akasoze wangithela asikhumbukela kuye uyiSabatha lethu masifika kuye siyaphumula asisipha masifika kuye Jesus hallelujah loba bangalwa nawe khumbukela kuye hallelujah iBhayibheli ukuthi babopha uzungu bathi singamphupisa kaJob inkolo yethu beyilayithi ngoba besithi sontweni nemanyala ethu besithi sontweni konke kwethu bathi siyakufika yena uthi iSabatha isilutho ngaphandle kwakhe sawudosusa indlela yokukhonza kwethu asikho stereotype bathi singene ngamandla kaNkulunkulu ungene sithoba sami thina bangaphulele uyibona imfihlakalo yesu kanti insukwini letinhle funa uyibona imfihlakalo yasesikwini angifuni kukhonda ngemaphupho nanemibono yeshukumisa inyama kodwa inasikhulule kodwa Oh Jesus, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kule mfana akamahlala lebemhlete eqele kwakhe awulesishipho yakho black negrey elamkhipha lapha uthi mfundisi ngithandaza Oh Jesus. uthi ingxaki yaNkulunkulu ngiyashumayela Oh Jesus. kodwa bangilethele emakhodi ngiwasebenzisa uzumbona ngilami papa bebusuku ngisebenzisa ikhodi Jesus. uthi lo mfo lomnikele khodi uthi kena kakhuluma nami anginikele khodi ukuthi ngivule itangisetu mayisebenzisa le khodi Oh Jesus. kwavuleka kunokuthi kuyetu uyangisa phansi Hallelujah. ngisho uzashumayela Oh Jesus. uthi bangifika le phasi nakhanza kule ntuba evane bazalwane Oh Jesus. uthi wasuyavela lo mfo lomnikele khodi uthi entandleni takhe kwavela umlilo uthi wathela lo mlilo Hallelujah. uthi wasuka ihlupheko la kulabantu Jesus. uthi ngase ngiyakhala kuye lephushe Oh Jesus. nithi kuye ungakamniki ikhodi yokubuyela lela kusuka khona Hallelujah. ngoba nakusasa ngifuna phinze ngibuye Oh Jesus. uthi wasuyamphendula uthi ungesaba nitawubuya mntokunika le khodi manje uthi mfundisi ngifuna ukuphumelela ngamtshela ngathi futhi uthetha ukushumayela emakhodi sesigodlweni sasathana Hallelujah. kuKristu Jesu siphethe igama Hallelujah. wena uphethe emakhodi ngathi lento lishumayela kushumayela kuyasathini Oh Jesus. Jesu Kristu waseNazaretha ngathi lalela mina ngifuna ukunika Jesu shumayela kodwa Jesu ngikuthandazele uvule inyawo ukuthi igama uthi yaphindlika kana kuthula shumayela ngathi lalela ikhambi lakho lisekolweni Hallelujah. Jesus. ngathi ngoba nini nithatha ubufakazi bomntwana sepulpit Hallelujah. ngoba mina lofakazi ukuthi ngaphila
ngiphilile sifulaneni ngaphiliswa inkosi ucabanga ukuthi sengihamba amphilisi kodwa uJehova nama uma wena ukhona Hallelujah. athi phakathi sakhe Glory to Jesus. athandazana nangiqedza ngathi hamba mvuke nokuthula hamba uthandazela ukuthi ungaphinzi ubhutse mawulele Oh, Jesus. inkululeko Jesus. besikeleni sathandaza nawe uthi inkosi nganikelele gijima sithandaza Jesus. Oh, uma Jesus. uva kuright akunakela yena Jesus. kodwa uma uva ukuthi inkosi ngelekelele Oh, gijima sithandaza glory to Jesus. ngoba empilweni yokholwa atishintshwa dinqumo Oh, Jesus. dishintshwe simo Oh, Jesus. Oh, Jesus. uyabona lento isuku nje kumenyethelwa imali esakhiwa ngizibazalwane Hallelujah. kwathenjiswa nami ngime phambi kwenu ngathembisa ngisangayikhokhi namhlanje ngilwana Jesus. ngisangayikhokhi mhlobeni namhlanje Hallelujah. uyamiwe thithi nangambuta kwayo just access ngi-expanding akangekho uNkulunkulu nami ngithi overspend what was not there kodwa ume ezwini la cela kuthandaza Oh, Jesus. angathi noma ngiyavakala basaba Hallelujah. angathi noma ngiyavakala angathi bebe ukuthi ngichasa kahle noma ngiyaphambalata ngokuthi no matter ninqumile kwase kuvela tipho but isinqumo sona sinjani yiko ukuthi shesha Jesus. angithokoza uthi shesha ufeze Hallelujah. because uyathi uhluleka khona Hallelujah. I'm not change an angel angiyabila ukuthi ngilongono never ever basawa but even of us understand it's our freedom Jesus. Hallelujah. it's our freedom uyamkhulula ngethu tosethwala ngomzala Oh, Jesus. sihlonipha wena ngokumzala nami ngiyafuna kwethwala ebale ngiyamthatha kuloko imfosho betiso wathi nenkangala ngiyamthatha kuloko imfosho mina ngihamba kavinjo mina ngamane vinjo umuntu but ngeke vinjo madimoni Hallelujah. into ngishito ngishilo indawo yena Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus. moya ngimela sebasana ngiyabonga uNkulunkulu kulama viki laphelele kunalapho ngulasilanga usafika la manda ubona the following month kasi neke animi Oh, Jesus. because I promise God atanimi yey Holy Spirit Hallelujah. yey nasifika kuye Oh, Jesus. sendlulisa abantu noma ungacelebrate iSabatha kodwa na celebrate ingadi yakhe you are free indeed God bless